Join here on Facebook, Sompa TV, Sompa 93.1 na wabo modena wati ya karapona ne madaye pa etimiera mane ya memenida na ya transeno jebo modena yetimi erera na kude musarapa ababetoja etimi ediama kama pe dia da so no the final lap na the final lap juma die no so no emu edeya emu share bebo modena ye didi nkoma wodo na napoa na ne madade ama no ne se ne beba afise ne beba na ababeramo etimi edia ama kama pa luta kena trase amanoni sene yabeko still teams awudo na ne omuguso a omo prepare sene amabedeye etimiera mo Manchester United akora mo Thailand impotema Bangkok oromako akakobo mo dwa na latest a aropre abubu etimiere ba no ene luta kene beba orwani chemo Brazil impotema orwani chemo Maracana enya de ketokra ni na ne se Brazil obeke o matake bia na ye friend Fred no ena no mo ye nhihye bi etimiera ma no ore beba baberamo orobe kodwama so tennis news no so no e beba na baberamo etimi ediama after no na mpemfo atranse emprense mu no eberamo kama pa etimi ediama na senete ene no eramo etimiera ma no na jazie bo mode na dodo na enso eramo etimiera ma ntino Michael Akumia Jamfi the sports messiah ewo fidioma and afre Jeffrey Asai the apostle ewo fidioma Bishop Papa Poku enso fidioma and ne once again Michael Asai Bodu ono so betene kana coach Christopher Nimley na emeze nefiano ebe de pa di oron join ya wa kwenya so be join Sompa TV on Facebook Sompa 93.1 and afre niama didadama obo modena o like ya na jeze washe o like ya na washe na bretu moment no so beba wamna ne yetrase na yede wawrema na wahu bebi a okwa abaye adwuma nafa ene ade anti no eno so yede wonse ne beba aba be remetimiera mana nei akwa da kese ama yenuanom nkramofo no me pacho programi ye dedicate ni nyina etimi ede mamo entu ye kramoni na ne ohwe ya na chese it mubak enko enfama izanza ne da kese da sonko a ekwade amamo ani nyina mo no eboa na ntoto na dadi soro etimi ede amadino abu diabi metrameda mama boss Mr. S Midino obetimi afra mi Mr. Y na aboa na ne makoye pa etimi era mantuma me nkono me maluta kwaba na afia amano nsem no enram on the final lap no enfama kama pa luta bibibia de dadi ne nyame adom ma ade achi de menu aboko na so o me nsu nyame adom ne ma de dama bibibia ko kama pa de nyame ase na ena me nimza be ya fo ba de me be bo ma transe no o fia obetimi adwene on Twitter Sompa Sport na wa bomode na do comment na to and afre so no Sompa Sport Zone obetimi dia fa ho odi ramo Facebook a mekenke etimi area ma na mo luta na mebisa na abejafo ne ba ma mo bia some second on my ready am luta question way who has been the best player of the 21st century the best player of the 21st century na ne no jewo Leo Messi Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane and Ronaldinho at the 21st century knows that from 2000 at the bar Ebabe Ramune no player wine and red abeke sa player we jumana wa baba body there you Ramu 21st century no bianua obetimi den ho atoto no disere make no yo Leo Messi yo Cristiano Ronaldo and Zinedine Zidane and afi Ronaldinho na emeze ebi mudie mpiem no eya ye yaluta wo de ne wan mekodi ama Messi said enti so share from 2000 ba football ne duba bia de Loris awanya ene egina so de jeje no ma ti se me share from 2000 ba Messi share from Barcelona de waye de ama Barca awards awaje ene de odi team no kodru ya metimi aka se me de mekodi ama Messi anti wo de no no me nim say pay for no baba betrans ya mebise bise omo na omo chechi ma na aboa na niam atimi akoye kama so no etimi ere ama no ntura mumma me bibisa zo 21st century no player bempa na beka se oye player ahwe ne modern mo ne niam no di ram no unse modern mo no eso anipa na etimi aso anipa di me bope na mama me Leo Messi wom di mumma me Messi na me hwe ne kakra na ohwe sere ne Messi ko ne di ram Leo Messi no era ne ya wa branti a ye frɛ ne Cristiano Ronaldo na mama me Ronaldo so kakra na mahwe no
na ya rewura ma ne ahwe sɛ ne esi kɔ ne sɛ on to tie ne esi atie after no na Zinedine Zidane modi ono so ama me na afei mama me Ronaldinho na ene okɔ on Facebook no obetim do comment no afɔ mɛhwɛ na makenkan na aboa na nneɛma deda dadi ansa na ya ruram na afei ama no ne nsɛm no etimi ato aso kama pa etimi era meti fo na bibia enso etimi adadi na emeze zaadi we na nkasa no ehu kakra o ze okɔ no wakɔ akɔto aba no nya de keto because ɔmo nyina ya kuku dama ejuma no ɔmo ayɛ no ejuma no ɛwɔ so and ejuma no ɔmo abɔ no ɛyɛ ade a ano ɛdin ye pa adize ɔrema yi bi no ya na ɛdin kakra nanso ni nyina mo no megidi sɛ ɛbɛboa na nhyehyɛ no etimi adadi Michael Akomia question na ede dwama de da bama so nie akɔ aba sɛ bibia hyɛ yi nyame adom ahweye ni experience final lap final yes, lap we are here yaba ya hasi didi atu di an dem am 1 minute na me hwe na me kwa ama no nemra best footballer of the 21st century Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, Messi. Ai adi de mo adi ho shim na yibi na me say we no share say the name sequence share anya adi bi eye gidigidi ehu brusu bia du betima hwem na wa yibi be de mani hwemudin a je say me fa akwa no hye 10 no akwa no hye 10 o say Zidane so no hye 10 Messi hye 10 ti wana wa yi no Ronaldo okra no hye 10 akwa na nanse a otu kwa ko Paris no ono ana wa yi no ono ana me yi no makwa na ko Paris no ono ana me yi no aha nti onam de ne be adwuma sisi din free 2000s ho ba no on say one key aspect of Madina da ho ne longevity. Ronaldinho is one fantastic footballer. Oma me do football more. Mujina game more. Ronaldinho the skill set in there. Me sure some more nobody comes closer to him. No. But when it comes to 21st century, as a best footballer, all factors considered, longevity a key aspect in this game. And I did Messi I no born him no. Chairman, akwa no dwuma die ne de. Nana. Apapopa atimizia no ma uze kofu bebre na ne omo ede messages out on about said kwekumafi menya de no agemfi pastor Maswell ono so abomode etimi ede bibia baba be shomo ano pastor ebe ne ede ama Bismarck na nata kofi okwede ma Messi Felix Nyakon Leo Messi na live emojis no Ewuramu Sojourn ne de na Arsenal did the right thing by renewing Edin Ketia's contract and giving him the iconic 14 jersey what a display by the Samba Brazilian boys. And I'll see we have got Jesus, the most versatile forward in the EPL. Mohamed is also there, and we have got a free Gibel and one Yoruba demon called Saka. There is no way we are losing with this. And here the other by and after my own Sakaba, Kwame Trigger, Nidiano Kwedema Leo Messi, fantastic Joshua Kwame Asamoah, Ekwedema Ronaldo, and Nicholas Anelka, GH Ozia Mochi live from Manso. Yet Arsenal, dear Tony Kenti, Ekwedema Leo Messi, Albert, Dosti, Nana Kofi, Ekwedema Leo Messi, Bismarck, Nanata, Nidiano, Ozia, I'm a Man United fan, but I'll go for Leo Messi, but for skills Ronaldinho, and I want to say Mascobi Park was Bakes or Kwedema CR7 Brakwesi ko etimi ma Messi to do dona guso o maba no mo eto maunzi ni Alex Bafoy Martin de no sia choose Ronaldo Christopher Katongo Kwedema Ronaldo Haruna Mohamed nso no Kwedema Leo Messi ntine no ye guso bisa the 21st century no players ye de omodino abomode etimi ede ato no obehwem na wabomode na wetimi yi ba ko na nema deda yi so no etimi ede ama se ne CR7 Leo Messi Zinedine Zidane say Ronaldinho and as bono Cristiano Ronaldo na faceokrano omo akeka ka no de beba na yahwe na yakenka etimi ede ama se 21st century no o transdinary players yi no ejuma ma ba wan pa na beka se modomo no eya de a ewo so yi pa na yahwe na yakenkan kama pa me Eddie ama Godman mana man Ekwedema CR7 prayer Boadu Prince Amochu live from Fetenta Haruna Mohamed ko netimi de Leo Messi Nana Kweju Ajman Ekwedema Messi Kweju Boniface Ekwedema Messi Osei
Owusu Douglas ne deɛ no wishing all Christo Asafo church members a happy Sabbath day. Omojo Suisi John Kwerema CR7 Samson Hero Jimmy Crack ne deɛ no Kwerema CR7 and afi Emma Kingdom Akadia Kwerema CR7 na ma onse ni no Avarodi Makavari ne deɛ no kɔ etimier ma Ronaldinho Gaucho Nana Kwame General Kwerema Messi Desmond Ado Kwerema CR7 ani na no eboa na niam adeda ye pa etimi edi amom ntiana niam adedama yenkona yenkonkodi nkoma do na wa manone na ma onse ni no na luta transe na yewrema na bibia enso etimi akọ kama pa di yebre na yewram na yakọ ne abomode ne yakọ akudi nkomo no na afi amanone nsem na dikin ahase etu ntwane ya Sompa TV on Facebook obe search on sato a oba like wa share wa comment na afi arene akenkan etimi ere amati yakọ na yewram na afi amanone nsem no ato aso edama Luther King Mr. Y Mr. Y Kiri yakọ amanone nsem no fa yewram right Mr. Y beda atiefo ase beda hwefo ase samle twibe wu TV no Sompa TV okọ ekopiem eso e wo Facebook eno an se Sompa TV 93.1 like na share obetime do adwenkyere nyina ato yebeje bre yebeken kan nsem bi se bebe ya no e de ama yen hye nsem na se emfre one bold and tennis todwa no yemfa nsem kakra ma yetiefo enne anopa wo dwumadie so okọ kopiem anura e wo memma na for men singles no eno na semi final no etimi eba so na nyina no etimi eba na wiye ukopiem abrantia ye fe Novak Djokovic one abrantia ye fe no Nori Cameron ana Cameron Nori and etimi de pem so na eba na wiye na abrantia Novak Djokovic etimi twa Cameron Nori in 4 setter na yakasa in 4 setter na se dwumade ne shasa first set no na abrantia ye fe no Cameron Nori e de bia ho e de abrantia fe Novak Djokovic enu achina Novak si som na de bai e wo no achina obo no 3-1 emese Novak Djokovic etma advance ekopiem ofana nanka another semi-final game 2 na o se todwa no edikadi 20 se na between Rafael Nadal and abrantia ye friend Nick Kyrgios na o some the pem so na betodwa ese Rafael Nadal wonya abdominal injury enu ntin o withdraw from semi-final no one team amobi enam so abrantia friend Nick Kyrgios etimi kopiem ofana se fana no bibia set china nyame pa 1 p.m. na one board men singles final no ebetuma todwa between abrantia ye friend Novak Djokovic and abrantia ye friend Nick Kyrgios and the ebepem so now kopiem asa fana na todwa no enya fadi agrokra owura friend no Novak Djokovic obeka last year 2021 ono energy one board and men singles no wagidi scene na so into a defending champion say owura mu kina when if one board fana what team awram we that's owram S7 wajimu 6 olusu baako sazo pem owura ye friend Nick Kyrgios ono so the first Grand Slam title or kwakwohwe so ne nsabetima kanye ne fana wono so atima wuram ene ye de ama tiefo no no wura Novak Djokovic adi nsambia todwa wo se akina fana na etodwa between owura ye friend no ono Novak Djokovic ene Nick Kyrgios no wo se ebe fireworks na wo kan sampi ye ntie nsama odi todwa. Well, one thing is for sure, there's going to eno ayensa ode tudwa ya de amatie for ene anopai odwumade no so was for sure echina game ebe todwa no one Nick no na se fireworks ebe oja ene be center court eno edeba ya de amatie for na anopai odwumade no so ema no WTA eno so aye set afana no ene 1 p.m. ena fana no so etimi atodwa na opiem amane fana no ebo wona eyababa wa ye friend Elena Rabikina one ababa wa ye friend Aunt Jabel ofri Tunisia and almost the airpem so now kopima and sa game no to your center quarter enya for the agrokra na ababa wa ofri Tunisia bibramo nyina ye tanachi ye fan Ons Jabel wakasa ye nuanum kramofo na ye Edel Ada Baraka da Sala no aje to Baraka kade and omudi edwanyini chese Sala no na no na ababa wa no se and special day edma ye nuanum enkramofo no so ye kramone ento obon paye ese obetima winni na se otima ma occasion no etima ye kama no wodi nsam pitudwa yentens ma Ons Jabel editudwa. If I make it on that special eno ensama
ɔno so ɛde to dwa yɛde ɛma tiefo yɛgu so ɛtoto no ma wobɛtumi join live on Sompa TV saa so na Facebook Sompa 93.1 TV no na so wa like no wa share na bibia obia no wo de ato videos ni pictures out do betimi ahwɛ na bibia so yɛ kama na opiema obaba yɛ friend ons Jabel wa mnansuo wo se ene nkramofo da wo yɛ kramoni na se ene wo bɔ mpaye ɛso otimi wini a after se wo bɔ